indege z'intambara zitagira abapilote cyangwa tactical drones mu kirere cy'uburasirazuba bwa Kongo, inyeshyamba za ADF zakwiriye imishwaro zungu bitero mu mashyamba ya Ituri mu gihuru rya AFC M23 ryigaruriye ibice binini ryitwaje intwaro nshya zihambaye. Nyamara mu gihe amasasu avuze ubuhuha, guverinoma ya Kinshasa yitangarije amagambo akomeye ngo turimo gutsinda urugamba, nta gice turatakaza. Ese ukuri ku butaka uyu munsi nukuhe? Kuki nyuma y'imyaka 5 yose y'ibihe bidasanzwe bya gisirikare cyangwa state of siege ibintu byarushijeho kuzamba? Muri minota iri imbere tugiye kwinjira mu mizi ya makuru ashyushye yuzuye ikoranabuhanga rya gisirikare, ukwimuka kw'imitwe y'iterabwoba ndetse na diplomasi mpuzamahanga isa niyananiranye. Reka twinjire muri iyo nkuru. Reka tubanze tujye mu murwa mukuru i Kinshasa, aho ibyemezo bikomeye bifatirwa. Kuwa gatanu tariki 12 Kamena 2026 habaye inama ikomeye cyane ya 92 y'abaminisitiri. Iyi nama yari iyobowe n'abayobozi bakuru b'igihugu, ariko ijambo rikomeye ryatanzwe na vice minisitiri w'intebe akaba na minisitiri w'ingabo n'abahoze ku rugerero bwana Guy Kabombo. Uyu munsi yafashe ijambo afata umwanya munini asobanurira abagenzi be ndetse n'igihugu cyose ishusho nyayo yuko umutekano wifashe mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo ndetse n'intara ya Ituri. Izi ntara zimaze igihe kirekire zibasirwa n'ibikorwa by'iterabwoba n'intambara zikomeye. Minisitiri Guy Kabombo yatanze amakuru mashya yuko urugamba ruhagaze uyu munsi, cyane cyane mu guhangana n'umutwe w'iterabwoba wa ADF ndetse no guhangana n'ihuriro rya AFC M23. Reka twinjire mu mizi y'ibyatangajwe na minisitiri w'ingabo. Yashimangiye cyane ku bikorwa bya gisirikare birimo gukorwa mu guhangana n'umutwe w'iterabwoba wa ADF cyangwa Allied Democratic Forces. Nk'uko mubizi, uyu mutwe umaze imyaka myinshi utera ubwoba, wica abaturage b'inzirakarengane ndetse uteza umutekano muke mu buryo bukabije muri kariya gace. Minisitiri Kabombo yatangaje ko ingabo za leta ya Kongo FARDC zongera imbaraga n'igitutu gikomeye kuri izi nyeshyamba za ADF, by'umwihariko mu gace ka Mambasa gahereye mu ntara ya Ituri. Iki gitutu ngo cyatumye izi nyeshyamba zicika intege, ziratatana, zitangira guhunga. Ariko sizerekeje nk'uko byasomwe n'umuvugizi wa guverinoma, inyeshyamba za ADF zamaze kwigabamo amatsinda mato mato maze zihungira mu tundi turere. Zimwe zerekeje mu karere ka Watsa mu ntara ya Otuere, izindi zerekeje mu karere ka Beni muri Kivu y'Amajyaruguru. Leta ivuga ko nubwo abari abarwanyi bahunze bakomeje kugaba ibitero bya gisirikare rwihishwa ku basivile. Nyamara vice minisitiri w'intebe yijije abaturage ba ko FARDC ikomeje ibikorwa byo kubahiga bukware bagakoresha imbaraga zose zishoboka. FARDC iravuga ko izabakurikira aho bihishe hose cyangwa se tracking them down kugira ngo ihagarike ubwicanyi bateza abaturage. Tuvuye kuri ADF, reka tugaruke ku yindi ngingo ikomeye yavugiye muri iyi nama y'abaminisitiri yatumye benshi batangara. Ni ikibazo cy'ihuriro rya AFC M23. Leta ya Kinshasa yongeye gushinja igihugu cy'u Rwanda ko gishyigikiye uyu mutwe ndetse ikavuga ko ari igitero kivuye hanze cyangwa se foreign aggression. Minisitiri Guy Kabombo yavuze ko kugeza ubu urugamba rukomeye kuko uruhande rwa AFC M23 rwazanye imbaraga nshya zidasanzwe. Yavuze ko uruhande bahanganye rurimo gukoresha ikoranabuhanga rihanitse, harimo indege zitagira abapilote zizwi nka tactical drones zikoreshwa mu butasi no kugaba ibitero ku ngabo za leta. Yongeyeho ko habayeho kongera umubare w'abasirikare n'ibikoresho bikomeye mu gushyigikira AFC M23. Ariko rero nubwo havugwa ibyo bikoresho bihambaye nka drones ndetse n'abasirikare benshi, minisitiri w'ingabo yatangaje ko ingabo za FARDC zihagaze neza cyane kandi ziri kunesha umwanzi. Yashimangiye ko FARDC ikomeje kuburizamo imigambi y'umwanzi muri Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo. Yaboneyeho umwanya wo gushimira abasirikare ba Kongo bari ku rugamba, abashimira ubutwari bwabo, ubunyamwuga n'umutima wo kwitanga cyangwa spirit of sacrifice kugira ngo barinde abaturage n'ubusugire bw'igihugu cyabo. Mu gihe byose birimo kuba, ariko ni byiza ko twibutsa abakunzi bacu amateka y'ibihe turimo.
turi mu kwezi kwa Kamena 2026. Uhashize imyaka 5 yose kuva leta ya Kongo ishyize intara za Kivu y'Amajyaruguru na Ituri mu bihe bidasanzwe bya gisirikare bizwi nka state of siege. Uburyo bwatangajwe mu kwezi kwa Gicurasi 2021 bufata ubuyobozi bwa gisivile bubushyira mu maboko y'abasirikare hagamijwe kurandura burundu imitwe yitwaje intwaro. Ariko si imyaka 5 ishize isize ihe shusho. Iki cyemezo kirimo kunengwa cyane n'abanyapolitike ndetse n'imiryango itegamiye kuri leta. Impamvu banenga iyi state of siege nuko kugeza ubu nta musaruro ufatika wigeze ugaragara ku butaka, ahubwo ibikorwa by'urugomo byarushijeho kwiyongera. Imitwe nka ADF ndetse n'indi mitwe itandukanye bita force negative ikomeje gusuzugura ubuyobozi bwa leta no guteza akaduruvayo n'umubabaro mu baturage b'inzirakarengane, bityo kwizera leta bikarushaho kugabanuka. Ibi bikorwa by'intambara byateje ikibazo gikomeye cy'ubutabazi. Ubu abagore, abana n'imiryango yose muri rusange bakomeje guta ingo zabo barahunga. Abenshi bahungira mu bindi bice by'imbere mu gihugu aho babayeho mu buzima bubi mu nkambi z'abakuye mu byabo, mu gihe abandi basuhukira mu bihugu bituranye. N'ibibazo biteye agahinda kuko umubare w'abavanwe mu byabo ukomeje kuzamuka cyane umunsi ku wundi. Ikiri gikomeye tugarukaho muri iyi nkuru nuko ibi bihe bidasanzwe byahuranye n'izuka ry'umutwe wa M23 AFC. Kugeza ubu amakuru yizewe akaba agaragaza ko uyu mutwe ugenzura ibice binini cyane kandi byagutse mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo. Nubwo leta ya Kongo na Minisitiri w'Ingabo bakomeza kugaragaza icyizere n'akanyamuneza ko bari gutsinda urugamba, ukuri ku butaka kwerekana ko ingamba za gisirikare zashyizweho zitarabasha gutsinsura uyu mutwe wa M23 cyangwa ngo iwambure ibyo bice wigaruriye. Tugana ku musozo w'iyi nkuru yacu, reka turebe uko amahanga bibona. Umuryango mpuzamahanga cyangwa international community ufite ishusho itandukanye n'iya guverinoma ya Kongo. Umuryango mpuzamahanga wemeza ko ubwumvikane buke n'iyi ntambara bidashobora gukemurwa n'inzira ya gisirikare gusa. Bavuga ko amasitasu n'intwaro bitazazana amahoro arambye mu burasirazuba bwa Kongo, ahubwo basaba ko hagomba kubaho inzira ya politiki na diplomasi kugira ngo impande zose zicarane, ziganire, zikemure ibibazo. Ni muri urwo rwego hari gahunda z'ubuhuza ziyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Qatar. Ibihugu byagerageje guhuza impande zirebwa n'iki kibazo ngo habeho guhagarika imirwano. Nyamara kugeza amagingo ya izi mbaraga za diplomasi zananiwe gutanga umusaruro ufatika ku bibuga by'imirwano, no kuvuga hakomeje kwera imirwano. Impamvu nuko intambara n'imirwano ikazi ikomeje kwiyongera hagati y'ingabo za leta FARDC n'abafatanyabikorwa bayo ndetse na AFC M23. Amahoro aracyari inzozi kugeza ubu. Ngaho rero inshuti bakuzi bacu, iyi niyo shusho y'uko umutekano wifashe mu burasirazuba bwa Kongo kugeza uyu munsi muri uyu mwaka 2026. Leta ivuga ko iri kunesha nubwo umwanzi akoresha tactical drones. Ku rundi ruhande abaturage barakomeza kuhababarira kandi ibice binini biracyagenzurwa n'inyeshyamba mu gihe intambara ikomeje. Wowe urabibona ute? Utekereza iki kuri iyi ntambara? Uratekereza izarangira ite? Ese FARDC izabasha kwirukana M23 na ADF nk'uko ibyizeza abaturage, cyangwa inzira ya diplomasi niyo yonyine ishoboka kugira ngo abaturage basubire mu byabo? Tanga igitekerezo cyawe aho hasi hagenewe gutanga ibitekerezo muri comments section down below. Ubundi dukomeze twibanire 5 kuri 5. Wibuka gukanda like kuri video ndetse no gusharinga inshuti zawe.